lentuzana uPopo lo. uPopo ugudi kakhulu uma ufuna ukuphindisa izinto kumuntu noma kunomuntu okukweleta imali yakho ongasafuna ukubuyisa imali yakho. Thatha isithombe salowo muntu uthola isigaqa sikaPopo. Usifake emanzini ilentuzana isithombe somuntu lo okukweleta imali yakho ongasafuna ukubuyisa imali yakho. Bese ungitholela upelepele weinyoni ube u3, ugayi ube impuphu ufake kulowo manzi. Then ubese uthatha isigaqa saPopo usigwaze usigcabe inhlanga. Usifake lentuzaneni, usifake emlilweni. Sibe ngathi siba brown isikhala inyembezi bese uyageza phakathi. Uyageza ngalo nto le ngalo mixture le. Ugeza isithombe salowo muntu siphakathi umtshela ukuthi ufuna imali yakho. Or else isithombe uyakwazi ukusithatha uze naso la usishayelele la phakathi esihlahleni sikaPopo. Sithelwe inyembezi zikaPopo. Ukhuluma usihlabe ngeinaliti ezu5. Usho ukuthi sibani imali yami ngiyayidinga. Zingaphelile izinsuku ezu7. Ohlatshwa ibhoba abone wena imali yakho ayilethe. uPopo ugudi ke kumuntu osuke ephethwe amalentuzana, ephethwe isifo sesibeletho. Uyakwazi ukuthi ukulaphe uvuselele ilentuzana ukline ngaphakathi. And then mawuphethwe ama-ulcer nama-piles upheka njengethanga, usefe uphuza amanzi akhona. Ukwazi ukuthi ukline, ukwazi ukuthi uhlale uphilile ngaso sonke isikhathi. Abaphili abahlala kube kuhle kube mhlophe, siyabonga.